آہنی تعلق ہم زبان دیمرویہ وتی زبانہ گو مہر و محبت ہستیں تو زبان دیمرویہ کار کرنے گا ہم شرف دارہ میں اولی مہمان کلیم اللہ بلوچ وجہ بشت کے مراکشہ بعض میں تو وشنا باتیں کلیم اللہ بلوچ یک شنکاری ادارہ ریڈیو پاکستان سینئر کار مستریں پروڈیوسریں وتی جہتا کار کرنے گا ہیں اور آہم ریڈیو تھرو وتی ذمہ واری نسبتا بلوچی زبان راوی زبان دیما برک واسطہ ایک جوہد دے کرنے گا ہیں اور واجہ پتہ انوگین دورہ ڈیجیٹلائز بلوچی پروگرام کے باندھا بندات بھی تو یہ حوالہ ہم شنی مزنے جو ہوتی بتا اور فیس بک اور ٹویٹر اور مختلف ٹولز ذریعہ اتی زبان دنیا سر کرنے کے ایک جوہد دیکھو تھا تو واجہ ہم گیشن جس کریں شرف درہ دیکھیں یہ کارستے گو مساڑین کے آئیہ گو تی زمین آگوں وتی زبان آگوں وتی قوم آگوں ایک مزنے مہر ہستیں و مدام تو آہن توارا بی بی سی بھی یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی وہاں ادارہ بھی وہاں یا میڈیا ہاؤسز بھی وہاں تو آئیے توارش کنک بھی واجہ کاظم مینگل صاحب وجہ وشت کمرہ گشا محنت وارم واجہ کاظم مینگلہ ما ہوں ہمیں زبان والا زبان ارزش تو اہمیت بابتا گیشن جوز کریں واجہ دیکھیں ایک مہمان کیا سیاسی ورک کریں اہم سیاسی ورک کرے اور سماجی ورک کرے اہم زبان ارزش تو اہمیت اثر پدیں تو واجہ عطا اللہ محمد زئی و مساڑی وجہ وشت کے مراکشہ جی شرف درہ ہاں چونکہ موضوع زبان ارزش تے اہمیت بتائیں بندہ تکلیم اللہ صحیح تینی مگر رویں کہ تو ہوئے کچے اداریاتی روزگار و پیشیں کہ ادارہ زبان دیمری واسطہ ایک مزن عظمت کرنے گئے ریڈیو پاکستان کوئٹہ بھی تو ساری تربت ہم کار کو تا تو چھ سرپت بے کہ زبان ارزش چنچو زیادہ ہیں پا قوم واسطہ قوم پجار واسطہ یا قوم بقاؤ آئی رکھنے واسطہ جی زاد جان باز منت وارن شمیں بچا دنیا تو کا کہ ارچی قوم ہستے ہیں آہانی اولی و مستری پہچان زبانی زبان کے بیتے ہیں زبان وتی پہچانے کے آوتر گوشی کے مان قوم چے قوم ملکہ چے تعارف داریں زبان وجہ چے باقی ارچی کے استان دو ربیدہ رسم و رواج ارچی کے استان آ زبان ذریعہ ہی چے دمی قوما دمی مردمہ و دمی جاگہ چے ٹرانسفر کنک باں و دمی قومارا سرپدی دی ایک بت کت کا انچو کہ توشکو کہ ہما زمانہ کا وحدہ چے بجانا کہ بنی انسان کے جوڑ ہوتا ہے سرزمین سرات کا آٹیں با اشارہ سرا مختلف تصویر و فوٹو کشگن سرا یکی دنیا کمیونیکیشن کتا آلدہ تھا کہ ای قوام وقتیں و قوام وقتے زمانہ گپاں دمی وقتا چے مچون ٹرانسفر بکنی ہمیں وڈیا زبان ڈیولپ بوان و دیما آہان و مختلف قومانی کے مختلف زبان جوڑ بودتگا مرچی باندھا میں جنکہ مرچی باندھا میں دنیا تو کا کہ ارچی قوم کسانی ہستا یا مزنی ہستا آہنی سرا علمی ہے آہنی آدھے کہ بلکہ جو کوشش تمیشیں کہ آوتی زبانہ برکھائیں نا دیما بیارا اسی سا دنیا ہے بلکہ بلائیں مزنی قومانی درمیانہ جنگ ہستا کہ میں زبان گیشتر دیما بروتے ہیں چونکہ مطلب انگلش فرینچ لاطینی عربک ای مزنی کے زبان ہستا آہنی درمیانہ ہم وتی یکی دنیا گما یک مقابلہ ہی ہستے نو کہ ارچی کہ من نزوری قوما کسانی قوما آہاں آوٹ ترقی نہ کتا دیم روی آنی آوٹ نبتگاں آہانی ہم بقائے جنگیں ای ڈیجیٹل میڈیا دورے واسطہ دورے تہا کہ چون یکی وتی زبانہ بپلگلاری دیما بیاری وتی زبان واسطہ کار بکاں وہ علمی ہے ای مطلب قومانی واسطہ او آرچ ملک کے ہستے ہیں ہما ملک اسٹیٹ ہم ذمہ داری ہیں کہ ہم وتی علاقۂ اندے کہ قومی سطح زبان ہستا یا کہ علاقائی زبان ہستا آہنی دیم روئے واسطہ جد و جہد کنک بھی آہنا دیما آرک بھی آہنی تو کہ آہنی نوکیں لفظ جوڑ کنک گیا نوکیں ڈکشنری کتاب یہ دوستیں ہر چیز ہستا ایک اسٹیٹی باید ذمہ داری کیا ہوتی کسانی قومی زبان کی ہستا آہنا ہم دیم روئے واسطہ موقع دیا بھی بیتی جی شرف دارہ ہاں چونکہ وجہ کلیم اللہ باز بہترین گپا کہ زبان دیمری واسطہ ادارانی کردار ہستے ہیں سیاسی پارٹیزانی کردار بود تو کم پرچہ کہ آریا کہ وتی پجار جنگا کنکائیں یا وتی شناخت جنگ بو گئے دنیا تھا تو لازم شناخت موقع بود تو کہ زبان تھی بنیادی چیز دی تو آئیے پجار و آئیے دیمروی علمین تو ای بابتا علمہ کارخانے کی ضرورت ہستے ادارہاں کارخانے کی ضرورت ہستے اکیڈمی بھی بم شنکاری ادارہ بم او پی ٹی وی کوئٹہ سنٹر یا بولان چینل ہیں تو اہم ہوتی عظمتہ پیلو کنگائیں ارے کہ وتی کردے بتو کم تو ای بابتا ما گیش جوز کنیں وجہ گون تو کاظم مینگل صاحب تو ماشاءاللہ راجی والا قومی والا ایک جوان صحافتی کردے پیلو کنگا یا والکاری والا
تو وقت چی سرپت بے کہ دنیا دیماشتی ملک وتی زبانہ پہرے سے کہاں یہ دیمرو یہ واسطہ مزنے جو دیکھنے کا اور ادا ماں بلوچی بھی براوی بھی پشتو کوئٹہ بلوچستان والا چارک بھی تو یہ والا چچو دیمرو یہ ضرورت ہے کہ زبانہ منی خیال ماں کی مادری یا ماتی زبان استا آوانی اہمیت بعض زیادہ ہیں جی نو اما کے اللہ تعالیٰ کے اما پیغمبر دیم داتا آم مطلب اما زبان ہے بوتا جی وجہ اما پیغمبر بوتا آ کے ادشتا عربانی تا آئی زبان عربی بوتا پرچے لازمی کہ تو کمیونیکیٹ کنے جی وجہ نو کمیونیکیشن ہے واسطہ اور سمجھائنے کا واسطہ اما زبان لازمی ضروری ہو اور اگر تو انگریزی ہے کچھ ہے انگریزی ہے مطلب آئی سمجھ نہ آئے گا بڑا مسئلہ بھی ہمیں واسطہ انو اما چارن کہ اما بعضی قوم استان جرمن استان چائنیز استان ان کا مطلب وتی زبانہ پروموٹ کرتگاں کہ اما کی ار علم است ہیں زبان تو کنورٹ کرتا آئی تا کنورٹ کرتگاں اما مطلب اوانی زبان اما محفوظ بوتگاں تا ٹرمینالوجی ہم دیمات کا او ٹرمینالوجی ہم مطلب ودی بوتگاں او اوانی اما زبان استا ہم پروٹیکٹ بوتگاں او دیماشتگاں جی وجہ نو یہ بعض مطلب ضروری چیز ہستے ہیں جی وجہ اور دنیا تا مطلب اما گوشن کے یک گلدستہ ہے نا نو گلدستہ خوبصورت اما گلدستہ بھی اگر یہ آئی تا یک پل بھی عام خوبصورت ہیں لیکن اگر آئی تا بعض بیان تو آئی اٹریکشن آئی خوبصورتی بعض بھی جی وجہ نو اللہ پاک ہمیں مطلب یہ زبانہ یا ہمیں قبیلہ ہستا یا میں کہ مطلب نسلانی تا مطلب فرق ہستا یہ کہ جوڑ کرتا یہ ایک خوبصورتی باعث ہیں کہ ہمیں حکومت ہمیں مطلب سیاسی جماعت ہستا عام ہمیں اشرا اہمیت بدن کہ ہمیں مادری زبان ہستا آئی تا مطلب قانون سازی بھی اور قانون سازی بوتا لیکن عمل نہ بوتا افسوسناک مطلب پہلو ہمیشہ کے 2013 تا باقاعدہ مطلب قانون سازی بو اور لیکن آئی سر عمل نہ بو مطلب عمل چھ گوشن انگریزی تا لیک آف انٹرسٹ ہستیں ہمیں وجہ اما مطلب اما چارن کہ میں مطلب اما زبانی تا تعلیم نیستیں گوڑا میں مطلب اما ورنہ ایل نکن مطلب اما کیپیبلٹی یا لیاقت ہیں اما وڑا نہ انتنا اگر اما ہمیں حکومت اور ہمیں مطلب ہمیں سماج کوشش پکاں کہ مطلب براوی زبان ہیں بلوچی زبان ہیں پشتو ہیں فارسی ہیں یا اردو ہیں یا پنجابی ہیں اگر اشیتا بی گوڑا اما مطلب دے مارا مطلب ہمیں تعلیم ہم جو ہم بھی ہمیں مطلب زبان ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں بعض زبان جی شرف در آواز کاظم میں بعض اہم گپاں کہ زبان دیمری واسطہ تو لازم قومانی پجار بتکاں وتی زبانہ علم و زانک بھی آج گشتر میسیج تھی کلو سر بتکاں اگر اسکولاں وانک جہاں وائنک بھی یا وتی گپاں نوشتہ دروشما آرک باں تو آہ پہمک باں تو اسی تو کا یک اچ بدی نیستیں عربی نیستیں مطلب وتی زبان گوما مہر کنک دوستی کنک یک مزنے وتی جندے گوما مہر زانک بھی تو یہ علامہ کار کرنے کی ضرورت ہستے ہیں واجہ تعالیٰ صاحب تو وقت سیاسی ورکر ہی انچو کے کاظم مینگلہ قبضہ کے انچو کے ایکٹنگ کہنا بھی ایکٹ والا گپ بھی ہمیں وشہ کہ اسی طرح کار کرنے کی ضرورت ہستے ہیں کہ مردم سیاسی ورکر وتی لیڈرہ گوشن کڈن کنا کہ بھی ایکٹ یا قانون سازی بھی تاکہ زبان اسکولاں یا کالجاں یا یونیورسٹیاں وائنک بھی تو چیز سر پہ کہ زبان ارزش سے بابطہ چیزی کچھ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر زاہد صاحب شمیں بعض شکریہ کہ شما ہمارا ٹائم دا تو ہمارا لوٹے تھا مہربانی جی وجہ گپ شک کے اچھو کو واجہ گپ جا
2013 डॉक्टर मालिक साहब गवर्नमेंट ये एकटम पास बू के बलोच बेल्ट के आस्तामा इलाका आस्ता या के बलोचिस्तान कुजाम चे के आस्ता पश्तून बेल्ट बू या ब्राहुई इलाका बू या बलोच इलाका बू ओदा तक पंचमी क्लास ज़रूरी हैं जी वाने ना गप के भले बदकिस्मतिया पदा हूँ हंचु चिए तो का शो बहराने तो का बचा हर कौमी भी अनु तो वती इलाके परस्कन तो तुरबता इंग्लिश वाने आतर टीचर वानी नी बलूचिया तर्जुमा का तो टाप दरकाय देमा तो अगर न लाहौर अरवे वाने बल तो तुरबता नवंत बुनियादा तो आवड़ दर न्याय तई जुबान है तो का तो इंग्लिश हम वाने तो ब्राहुया वाने तो पश्तुआ वाने ब्राहुई बलूची खैर जुबान दोनों यके कोमेगा तो आइए तो का तो टापा दरका है भले तो देगी जुबान या पर्स का इंग्लिश है तो उर्दू वाने तो आवड़ जानकार नबे तारा लंबा परासी अच्छे रन 10-15 साल अच्छे रन ते समझा के बलूचिया तो इंग्लिश है बलूचिया के वाने 5 साल तो का तो काबिल बे दुहमी में बलोच मसला कम मोशिं के मैं बलोच भी ब्राहुई हम एक ज़ुबान या भी माँ डन्नी मुल्का के रहें मैं कम बीमारी शिंक माँ वतारा तब्दील का नहीं हमारा ज़ुबान अजूर हैं हमारा ड्रेस अजूर हैं इदा बलोचारा सकबाज नुकसान है कि वती ज़ुबान गार भी कमज़ोर भी नो उदा तो रवे तरह वतनी पासपोर्ट रसी नेशनलिटी या कि अमरीकन तरह आ नेशनलिटी ना तो हमारी ज़ुबान अजूर है हमारी रस्म अजूर है हमारी रवाज अजूर है तई ज़ुबान पुश्ता रवान है देखे कौम के हस्ता आ कुजा के रवा आ हमारा ज़ुबान अवतिया लोगा इस्तेमाल करना चाहे डन्ना इंग्लिश करना अरबी करना फ्रेंच करना देखे ज़ुबान करना पारसी करना भले लोगा बलूची हैं या के पश्तो हैं या के कुजाम के आनी ज़ुबान है नुगा पिसे की बीमारी अस्ते बायदे मैं बलोच को मैं बीमारी होती है बेकशी ताकि मैं देम रवि दुनिया मस्तरे को मांगो मैं शुमार हैं बाज़वश मेहरबानी तो शे की बलूची ज़ुबान सरा अताला साहब बाज़ अहमी गप पिजनेगा कि वती ज़ुबान सरा गप कनक भी तो इल्मी के इशू वास्ता बायदे मर्दों ऐब सरपद मबी बल्कि इशा पहर भी बंदी शरफदारा मरूची की दौर डिजिटलाइज दौर हैं ग्लोबल दौर हैं ग्लोबल विलेज उशानते या मीडिया दौर हैं मर्ची हर चीज़ नज़दीक बुता हमें मीडिया दौरा पता होती ज़ुबाना कन्वे करना या दुनिया सर करने के वास्ता या होती कल्चर या होती तारीखी अंदो जाग हाँ तो ये टूल्स या ये ब्लेसिंग छूँ तो आइए जवान कार मर्स करें अनु इंटरनेट है सोशल मीडिया मुख्तलिफ चीज़ अस्ता तो ये बाबत अल्लामा पेकर करेगी हम शरफदारा चूँकि कलीम साहब रेडियो पाकिस्तान एक मजन तारीखी मरुची शुमा ये हों बिंदात को तक के एक फ़ोन च मशकिया अस्सलाम वालेकुम पिटी बोलन जी वालेकुम सलाम जी वजह वशत के नामा बुश जी सर अलीजान मशकिया चल रहा हूं जी अलीजान चे उसे मरुची की सराहल बाबता का तो कुछ दार उचारा सर मां उसकी माती जुबान बारा को सिखाएं के जी वजह माती जुबान के लाइक ये मां चारों के अन्य अंचे डटारा होते कराची चार अंच जुबान बात सेंज बुता जी वजह लिहाजा अम्मे इलाका अवारम लिहाजा के जुबान सेंज बुता लेकिन मकबरान से बात चाहते हैं आई जुबान अम्मे लिहाज कौम रंग की जुबान इतना बात करनी जी वजह जी मिन्नतवर रिजन ते मेहरे गो जुबान है मरुची मराकशा तो और बुते तिलक मिन्नत कमी बड़ा मैं मराकशा बाहर बुजुम शरफदरम हमें गप्पा थे कि डिजिटलाइज दौर है या इंटरनेट और सोशल मीडिया दौर है मर्ची दौर साइंसी दौर है तो ये दौर होती ज़ुबान प्रमोट करने के वास्ता वसीला बाज़ मीडिया तो का तो बाज़ अच्छे ऐप और एप्लीकेशन हंसते कि तो ज़ुबान देमा वर्त करने या कल्चर या तारीखी अंदा विवा या किस्सा हो स्टोरी विवा या क्लासिकल थी शायरी भी या गीदी शायरी भी तो ये पायदा छूँ चिस्क तो करें पेश ज़माने का शंकारी अदारा बुता रेडियो पाकिस्तान बुता टीवी बुता भले मरुची कन्वर्ट बुता बाज़ चीज़ें देमाग का प्रिंट मीडिया बुता
بلے یہ چیزاں نما چون دیما برے یا کنورٹ بکنے بدل بکنے یا موڈیفائی بکنے یہ وقت مطابق چون رہو گی. تو ہمیں بڑا کلیف صاحب گوں تو سوال ہے کہ وقت مطابق چون رہو گی شمائی والا ایک جہد دے کر گائے اور باندھا منکلش میں اولی پروگرام بھی کیا یہ فیس بک کا ہوتی عید کے ٹولز ذریعہ ریڈیو پاکستان شنکاریہ وہ آئیے مڈی ہستے کہ ریڈیو ایک مزہ نے ہزانے کی بلوچی براوی پشتو زبان والا بھی تو آ دیما آ رہے واسطہ ہم ایک جہد دیں تو ای بابتہ وہ تھی کارانی بابتہ شرف در اثر پد دیں. جی ظاہر صاحب ریڈیو پاکستان کے اما زمانہ کے یہ شنکاری کے شروع بتگاں بچا وقتا چاہے ساری میں وتی میں ہلکے تو کا یا ملکے تو کا آ کے وائس سے ذریعہ مردوں وتی گپ تالان کو تگاں یا کہ وتی کمیونیکیشن ذرائع بنتا ریڈیو ہی بنیادی بیس ہوتا اور ریڈیو اچھے مدنی نیٹ ورک کے پورے پاکستان ارج جا گیا ار چال کو دما کو کچھ عام آئی توار شتا. تو جدید دور مطابق وہاں ریڈیو پاکستان یا اسٹیٹ میڈیا ہمیں مارتا کہ چونکہ دور تقاضا مٹبو آنا نوکی ڈیجیٹلائی دور سوشل میڈیا کے دورت کا آئیا گو امرکن بوا گے واسطہ کہ وہ تھی امکے میں گوشداروں کستا آہاں ما کوہاں حسابہ تک کے فیسلیٹیٹ بکنا وہ آہاں کوہاں متک کے دا بزورا نو یہ درگتا ما چاہتا کہ ویسے ہی ریڈیو چونیا چلا گئے ریڈیو کے ارجا گیا گوشدارک بوا گئے وہ بوا گئے ارچی کے مطلب شہری علاقہ کے استا اودا کے نوجوان طبقہ استے موبائل استے تو اشیا کنورٹ کرنے کے واسطہ اشانہ ہوتی اما زبان گو دو رویدہ گو ثقافت و انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن یا کہ میں گانا بھی وہاں سوت بھی وہاں آہنا اشانہ سر کرنے کے واسطہ مانو ہمیں مارتا کہ ماں ریڈیو کے ساتھ ساتھ فیس بک کا ہم بھی آئیں گے اسٹیٹ میڈیا حوالہ چے کہ ریڈیو پاکستان ایک نوکی گامگی جی چیز کو تھا چیزیں لگتی زبان لگتے اسٹیشن چے ساریا چے بتا جیسے پیشاور سنٹر چے بھی وگائیں لاہور چے بھی وگائیں کراچی اور ملتان ای کے ریڈیو اسٹیشن ہستا ایشاں ہوتی لگتے ہیں اچھا کہ مزنی پروگرام کے آنی ٹاپے ہستا ریڈیو ٹرانسمیشن ساتھ ساتھ آگوں آہانوی بندیج کو تک ما اتی ہمیں پروگرام فیس بک کا ہم براہ راست لائی تچکا تچ کماٹی میں ہم بیدیاں گو نو یہ درگتا ہمارا گشتہ کہ کوئٹہ سنٹر ہے ما بلوچی پروگرام ہم فیس بک کا بھی آ رہا سوشل میڈیا بھی آ رہا تاکہ یہ چے گیش ہے گیش لس مخلوق کا یہ چے ورمندوت کتبے کا تو ای درگتا ما باندھا چے انشاءاللہ پروگرام ہوتی اسٹارٹ کرنے گا 6 بجو 10 منٹ میں اولی پروگرام اسٹارٹ بیتے ہر پرشم میں روچا فی الحال میں ایک ہوتا کہ یار اب تک تو یک روچی میں ایک ہوتی پروگرام ہے فیس بک کا بھی دیں ہوا یہ فیس بک کا 6 بجو 10 منٹ کے تچ کا تچ شنکنک بھی دیں اور ٹرانسمیشن ذریعہ کہ ریڈیو سے ٹام ہمیں پروگرام روتے ادھر چاہیے لائیو اسٹریمنگ کے مطلب میڈم بھی ہم شنگ بھی دیں پتا یہ ہمارا یہ اما کے ریڈیو پاکستان ایپ کے ہستے ادھر چے ہم شنگ بھی تھیں ادھر چے علاوہ ہم فیس بک کا چے براہ راست مغلدوں ما یہ رام میں پروگرام اچارت کو کرنا میڈم میں ذریعہ پورے پاکستان ریڈیو چیک کرنا جی ہاں میڈم میں پورے پاکستان چلتے ہیں اور بلوچستان دوستیں اسٹیشن اور باقی ہے کہ میں فیس بک پیجا مین مرکزی فیس بک پیجا کہ ریڈیو پاکستان ہے کہ چے ادھر کے شنکاری جاری بھی تھیں اسی یہاں پتہ ارچی کے لوکل اسٹیشن نستان بلوچستان خاص کر آہاں پتہ وتی فیس بک پیجا چے یہ پروگرام دیما شیئر کرتے تو میں کوشش ہمیشہ کہ ماں ہمیں جو کو تھا کہ گیشترا چاہے گیشتر ماں اشیا مطلب نیٹ ورک کے ذریعہ پھیلائیں نہ ہو باقی ارچی کے مخلوق ہستا آہنا ہم سر کو تو بکنا نو مقصد مراد ہمیں بتا کہ نوکین دور تقاضانی مطابق آج کے لیسنری کے یا گوشداروں کے چاروں کے کہ آپ فیس بک سوشل میڈیا اس رائیں ہم ریڈیو اچھے ہم بر مندوت کو تو بکا نو یہ درگتا میں یک جوہد دیکھا نگا کہ ما چچو دیمار میں کامیاب بھی وہ اسی وجہ سے ہمیں کہ قوم کے میں مخلوق گوشداروں کو چاروں کیا ریڈیو ہے ہانی کا چکا سا زیادہ امانی آو آنو چیزیں پہنچ دا تک گوما سپورٹ کرنا گوما ارچی کی ہوتی تجویز اور رائے ہو آرابت کرنا مارا دیتے ماں ہمانی مطابق انشاءاللہ ہوتی پروگرام ضروری دے مارا جی باز جوان جی شرف درہ وجہ کلیم صاحب ہوتی نوکی کارے والا گبا ریڈیو پاکستان آئے کارے بندات کو تھا تو لازمی نوکین دور مطابقہ انسان روگی اور نوکین دور ٹولز ہیں یا ذریعہ ہیں یا وسیلہ ہیں یا کارگرگی وہ تی زبان پروموٹ کرنے گی دنیا اثر کرنے گی تو یہ والا باہر مردم آلات مرچنگ زمانے کا موبائل زمانے کے لیپ ٹاپ زمانے کے نیٹ زمانے کے تو اس سے مردم باہر فائدہ چیز بے کرنا ہوتی کلچر زبانہ پروموٹ بے کرنا بلکہ ہوتی وقتہ زیان مکنا بچے کہ وقت انسان قیمتی انٹرٹینمنٹ و شاد کامی وشی کا مگن دا بلکہ کار بے کرنا ہوتی پروموشنہ بے کرنا ریاستی ادارے ایوڑے میں نیٹ ورک نہیں تھے
ना टीवी चैनल आवडे असते सिस्टम असते ना प्रायव्हेट हिसाब आवडे असते तो ई एक ब्लेसिंग के कॉमर असता तो आइए बायदे मा जवानी कारमर्स बेकने वजह काजमिंग साहब प्रोड्यूसर मंजूर तरीन में जोस्ती आई के नु एज ए तो